Siman kanan kai ringku tae ku pasalen rinding ku paleko na mananga lako kita angge mairi angki mesiman palako temai to peto eto konto si pasan sukaran aluk siria kada beng kalosoran tu pada jumba demi pira-pira kape kalukan angki mekatabe palako temai kayu kalandona tondok lamba alai napang leon yang mau digente to manarang usura lembang urro toro topang leon angki mesiman palako temai to di posul nene di posolon tomatua tunenne dinai mekutana londong mersik tanda masiang kedenni temi kandang sikundun tandilo pakadirapa anna sule maran temairi sali papan solanasa ki kuaton tamelao di bambata ton talosson di pesulunanta anta pabendan kada turu kombong mi sainawa belan na inang nenek pato nenek todolo di poto dolo pabendan kada turu kombong mi sainawa siulang na lam panatay batulap pateng kete na pangur randian lantai kula di pemarasan susitu kada mangka di wenan kaboro sang me Allah to kumua di rencanakan la di pamula pitu tu dia na mas sombatedong na mangkato nanga painanta kumay kitete kasera midako yamo tu maaletuan na tete sang tangana sang pulomesa ke na poile puang di panak tak tudio na kami nomban pangur rendian umpati tidio na bangunan banua belana pada sakka miki solanasang na oh iya jadi itu ladi lambi muto temo yamatu lamas sombatedong pako tayampi Pak Pendeta belana jong saya momai na ya tulang panata iba tu soyanen tidio na Mas Sombatedong yamatu Bapak Pendeta tabe ki sabu kaboro sang manadumna Bapak Pendeta Ayub Toding tulos soyanan ni o iya te sendana ko bisa mo di tanan dolo ya o iya mas sambahin kita dolo ya tasa terus sabar Pak Mas Solanasang. Oke baik, masih bersama Lumpit. Pagi ini kita berada di Rembon di Lembang Sarapeang. Kita akan menyaksikan acara Mangrara Komponen. Kita lihat ini ada kayu, ada pohon mau ditanam di sini, namanya pohon beringin atau merana. Halo Mbak, bagaimana Kareba? Sampai baik-baik, sehat-sehat juga. Iya, Sehat. Rumah Nani, oke. Iya. Apa sekarang ini teh? Tukuran apa teh sekarang teh? Tongkonan Tambolang. Tongkonan Tambolang. Iya, Tongkonan Tambolang.
Tongkona Tambolang. Tambolang, Tambolang, Tambolang. Tongkonan Tambolang. Selamat pagi Pak Pendeta. Salam Pit. Salam hangat. Salam Natal, salam sejahtera dari Tongkonan Tambolang, Lembang Sarapian, Kecamatan Rembon. Sumpu naluk banua sangka na papadirasa. Ma papabu atung kasangan. Jadi hari ini agendanya ma bumbu lolo atau hari H. Nama bumbu lolo. Ya, hari H. Ya. Ya. Dintang kue biasa wilayah adat ma apa-apa. Apa-apa. Iya. Hari H. Bisa Pak bumbu lolo nih. Bumbu lolo ya. Iya. Jadi situ minta arap umpakan itu dolona Ya, itu kata bukain kau atau kamban. atau kamban. Ya ki pelaku sundun lah kalau Bapak Pendeta Elias Jemaat Bukit Aral Pepang Tabeta sampai kita. Salama melambi itu motuanku siya mintu siulu di kurian sumanga langan kuang atau tumampata kumua lan pasakena ta di pasitamu sule solonasang lan tetarampak apa marwasan tulatanay umpataru jonatu endaran nasara situru lante papasaka allo mabentalun na tembo to kumua susi tumangka di pokariban lagu kita solonasang kumua la di panaat amo lante melambi tabe beran na mela na arampo para sampak kali kuma papardron do mudahan na siya to sakit iya lai paranduk mo tuyan na te tarapa dolo solanasang ta masambayan o puang to tumampaki do suruga ki kurien sumanga mati olo malaabi ini inde allo ba'aru pa akamasyambi siya katuang tutontongo mi pasitarana kabatang di kaleki solanasa ki kurian sumang puang jonatu atu minay pasitamu mali ikan si solamintu toruan tumaarapu lante inan tuladinay pasakka jonatu sara kasitarusanna jonatula takbiskan nite tokkonan natem ito puang kumua sitimang jona kapaaran nunang kisulnasang ulendui paarapuan kumualan temelambi lani paranduk jona tumisa endaran nasara o ambe yamotu la masomba kikuren sumang amati olomi puang lan panganta ami anna ma'din rampo salama tamate tondok inde sangayokana tonan mi yamutu pandita ayub todi la unang karin jona tuyan na to puang sipotite na tesara iyate ki mas sambayang mati olo malabi mi o ambe kumua kamulang pasake tontong jona te sangayokana konanmi siya bintu ton nalakatan la umpana ate tuyan nate denau pa akuang tangla kisakalangan tumintu una tula di panaata lantuyan na to laki tontong laki pesabian mati olomi ki padarong ko duka solanasang natara na pinamasan loon yamorate tu pas sambayangan kipuang i parampo mati olo malaabi imi lansangan na juru salama akipuang Yesus Kristus amin salama panate. Jadi sekarang kita akan Kure semangat lah kau Bapak Pendeta. saksikan masuk Tuh terong. kasang kabar tidak na kapas sembayangan perlu demi istri kamaran pasang ka perang sakit soalnya sang.
Si taruh na ko yang mate senda anak di mudi anak kamu. Namang kato ki sorong kabarok na ko bawa pendeta. Pacon. Kita pambi to tuntoy kana laban do omay. Iya tuh batuan mak di mudi bang. Masih Rusia ra kasoman. Ada. Coba sih. Ya lipor ya, ti pardon kita. Ya betul. Kamera ya. Masa betul di pandang menderok. Pohon cendana. Cendana. Oke guys, sekarang kita menuju ke nenek-nenek dulu. Lagi sarapan sana ini. Apa ko Indo? Dulu mah. Sarapan le. Ketemu lagi. Ketemu lagi bersama Indo di Dari Rantai Tayo. Rantai Tayo. Pak Nani dari Rantai Tayo. Oh, Pak Nani. Ya. Oh, ini tim Pak Nani ini. Ya. Wah, luar biasa. Tinggal di mana tadi malam? Tinggal sini. Atau Ya. pulang ke Pulang ke rumahnya Oh, pulang ke rumah. Nanti. Tadi malam maksudnya. Tadi malam tinggal di sini. Wah, mantap, seru tadi malam, Le. Seru. Seru sekali, Mas. Seru sekali. Wah, banyak Pak Undo kuliah. Pua. Banyak orang tadi malam. Banyak sekali. Banyak cewek-cewek juga. banyak. Banyak. Banyak cowok-cowok. Putih rambut. Iya, cewek-cewek. Banyak putih. cewek-cewek putih rambutnya. Wah, nanti kalau sudah mi pakai beda ini cantik semua mi nanti. sekali. Wah, tidak bisa mi lagi. Syuting gimana? Nanti aku syuting je kamu tante. Ini je tante yang yang cantik di sana aku syuting ya. Wah. Yo, bagaimana kah? Di mana kau orang cantik-cantik? Ada dalam mana? Di dalam. Iya nah. Ana, sudah mito. Wah, semuanya itu syuting. Nah, bagaimana kalau tidak rapi memang begitu mi? Dari syuting itu. Aslinya itu kalau asli beda atau? Iya. Orang belum mandi di syuting. Nah, saya juga belum mandi nah. Itu rahasianya itu. Hmm. Tahu. Mas kalau Iya. baru-bangun itu. Nah, tidak dicium ji kalau di syuting. Bangun itu dilihat. Iya, betul. Wah. Oke, Balikpapan hadir. Oke, Daniel Lolo dari Balikpapan, Ludia Amba. Semoga hamba bersama anakku diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah. Nah, bagaimana Pak Pendeta? Ini Selamat pagi. Majelis Gereja Talion. Talion. Dari Marinding ini tamu kageton pitla ya. Oh iya. Bukit Rarat Papang dari Siguntu Makad Utara. Luar biasa. Luar biasa si tamu-tamu nasa atau Pagi Pit, selamat pagi Selamat para pagi Pak Pendeta dari penonton setianya. Pit. Mantap. Apa artinya nih Sombatenong itu Pak? kalau saya dak pemukutan ini saya leda mau kada ake kumanda lamputannya saya tahu. Iya. Aku pakon versi pakon dia bang sama aku. Iya. Pangimbo pangando. Oh, susito. Iya, pas sambayang nasa kala de. Kala tarangi siya do kina soyaran ni Pak Pendeta. Oh, jadi- Apa ya lamputan itu ka saba ya hilang panatay. Kutan din ako to. Sambayang nasa kala. Iya. Nayaki mereka ke Pak Pendeta ayo masuk situ. Nah, sisiwasya itu jo pemikiran Sisiwasya lah deh. sisa baraka. Jadi sama kurren semangat di angkaran jadi kau di gua garonto nasi lolok na kurren semangat oh. Situ. Biasa kata-kata dari beda biasa lihat tergantung dan itu sembayang le. Dan Pendeta sembayang
sing adu koke di kwa to anu lek tumina. Oke Mi. Mantap. Semoga cuaca hari ini aman, tidak hujan. Oke. Bangunan nih. Nah, ini Mas Sombatedong adalah katanya menurut Tomina apa toh Pak Pendeta ini namanya berdoa, menombah apa mengimbau sambayang supaya diberkati. Ada pohon sendana lalung. Dengan seekor kerbau jantan. Jadi kalau di Toraja itu tidak diizinkan untuk memotong hewan pada acara-acara syukur, terkecuali satu ekor pada acara mengrarah seperti ini atau biasa dikenal dengan merok. Itu pun hanya seekor dan kerbau kecil. Bayangkan saja kalau semua acara boleh potong kerbau ya. Sudah punah itu kerbau di Toraja. Tapi tidak semua juga rumah boleh dipotongkan kerbau seperti ini. Tapi ini kalau dulunya ini ditombak ya, ditombak atau dirok, didoke. Ki sorong kaborok lako Bapak Pendeta Ayub Toding na panak tete Mas Sombatedong. Apaki pelaku lako kita mintu solanasang na marapi tedio na panguranderandean belan na Mas Somba tu lama sembayang ki lako pematua jadi mandumelong ki tapadara Pak Mas solanasang. Ya kideng ki temi mamali batu lama foto reka mak video ko taturbang mi. Mudah-mudahan rapido kalau lu postingan tak, kurus semangat. Bunga kadangku lah kukua salama si tamu mali diong te kapayan payanan na kaparanuan paiman si dupa kaboro diong te pasirian na pangurandean me katabe na palisun na te kaparanuan mesiman na talutuk bulaan na te pangurandean pagaparaka me katabe tangan na te tondok mesiman palisun na te pangleon angga pantaranak nama di kamatasak pangloloan na Ampulembang Makaraeng makalima naraka anggan na te maito di pamatua induk to di pabanu karurungan angga to kumbong kumararak daw may te tongkonan di gente to merraputan lang daw may te isungan ladi panata te sakuran Mas Sombatedong bunga na tu laku parampok kumua iya tu laku soyan umpeng garontoy
soyanan Pak Kamayan siumpuna Pak Kamayan lan tanga-tanga na kombongan sallo gereja tung kasanganna. Jadi ku panata manina takwato tanga susi tu biasana tatiro belana yatu mali ibu dangki te kami to umpana tak Pak Kamayan lantangana kombongan sallo di kuari kena si lopak melo temai kape kalukan naya temai ada kebiasaan tu na tabiaki nene todolota tak nala si tiro toyang tak nala si banta pembela sangadina tontong la di pasilopak tanno ma bepisan atau ma penduana Iana lantangan kombongan sallo di pahang kumua yaitu masuk batedong daerah di penombai tedong apala diniri umpamana say kumua yanna tempon panine todolota inana katongan ni mo kumua yaitu tedong batu di kuah kanai patan pasangan tu tondok inana kuah nene todolota garonto na sia lolok na eanan ia mau makairingan na sabah dalam tradisi leluhur kita rupanya kerbau itu menjadi penentu banyak hal, menjadi alat penentu, alat tukar menukar dan sebagainya. Nah, dia moton ayah di angkaran pemala kurian sumanga, di angkaran suruh lam tanga-tanga nagaparan non susi te tutotemo kelangan ki bongan agau salekona benanda bisara susi te lototemo. Jadi susi to jadi ladini batonan ni kumua sitonganna ganna tu pa pasakena pematua sundun tu pa kaborona to kapenombanta diolu batang di kalemi mintu to maarapu naya moto tu sipatu di kure sumanga mintu na di kure sumanga na di reken-rekenan ni dio kalena ketedong kusanga susi to tu batu pira-pira ko pamaleso siumpuna kutole pa siumpuna tu napahang gereja Toraja. Ya tentu pantan paham ki soal nasang undongan nanti kamu tomatuang ki tu digente pa to di pangan naik kada di palung pun di bisara jome nene makan nasang. Jamu tala tapanata ta openani misa penanian sundun rongko ku manappa Yesu tang leluk ku popuang mo. Lamay naniang kombongan taluratu kasera pulunan bu. Sundun rongko ku manappa. Sundun rongko ku manappa Yesu tang lelu ku papuang mo napo pa mana nalabak na tanpa baru penan napo pa mana nalabak na tanpa baru penan na sende batengku kumenani umpudi Yesus ay lakona sende batengku kumenani umpuri Yesus ay lakona sende batengku kumenani umpuri Yesus ay lakona. Tapos sampayan masur mo kanan kay Rina ang gato merabutalla nga masaraka mo tingayo ko na makalima to makapunan nao belan na manda nariatan nun pasak kemi bintin na sembe talikuran rapak-rapak mi opuang kabenambang anna laung pamarimbangan ni inde tongkonan ladi paleso samayan nalangan di kuresumanga ende di pole parai di garonto omi tiallo melambi tula di panatana lanteallo totemo la di pogaute misa onoran kaparanuan yang tu mosombatera ki popeng garonto ta masukaran alumni puang ki bungka surah madatumni kumuan matonto manda umpo parandangan alum masero pindan inde patiran sangka gau kaparanuan yang mau puang tundui mokan karena sundun langan lolokna upu rike pendaunan ilan pongki ko Yesu ki masambayan amin. Kuasa itu Pak Budian 130 talu kasanginana to sangka taran lolo nangian hamalot Pak Budian nadau
tirumitang pada mailona sia malabina keuno ko isang ina tuto sangka taranglo ya tuyan nato sang tintimin na ballo di poboka tulolong lako danggo ya matu danggo na harun tidantan saero kopollo bayu lambakna sang tinti to ambunda mai hermon tunda moi mintu buntu sion belang na inde to nani umpasong loy puang turongko ya matu katuan tontong saerako mimanda orang pelisun nai pala turongko dia may pong matua ya turongko nasanga sula madatu ya matu katuan saerako amin. La bendana te petoe songkang si kangkan doge diremak la tunanang na te pedeken panaran si kalapa paraya indugo di sila banang apala bangun pak duka la mekutana londong lako angga to merraputal lang adio pak la medindi masiang lako anggan na to merraputal lang kumua sundun muraka duka ami to yang kada turu ami demme batu erangku upu kami kalapa mi saladanan bi sarami sabungan nami kalapa tampak pelalanku apalangan ya duka anggan atau merraputan lang apa kalima atau ma kaponan nao langgan mak kadatongan sumuma tundu maleso kumua mang kamu kito yang kada rupu upu mo ki saladanan bi sarami sabungan na si gayo kalamba angga pesalu sangka makalima pebil lebisara ilan tetang ngana tondok pakaparaka angga to si kambi alu kumasero pindan to si saladan sangka mabase bana angki deme batu irami angki kala apa tampak pelalam kuku ami boleh makada maelo mote kupel lesei mabangku mote kupen tirandukki laus silaban nangi inde kape malaran laum bille beloki inde pangur randean apala ku tole langan mekatabe palisun na te tangana tondoko ma penduan na mekatabe lalu untuk bulan na te pangleon tabe anggan na to si kambi pak pemalian siman makalima na te ma ito si ingko dandanan sangka di gente ma di kamatasak daenan diam pulembangi ilante tangana tondok palisun na te pangleon tabe emintu masolanasang siman angga mairi ku bendan palaum pasilau erni inde kape malaran ku tunanang palaum pasilente pelalan ni inde pangurrandean den no pa anna sundun langan lolokna upu rekke pendaunan kurre sumanga nalangan puang di matua sampak to di parayan na rekke to kape nomban inang iya mo puang di pabunga tongkon di eran bulan ni kurrean sumanga di pamatanda kalambanan di tete maniki polean paraya ke di pabendan ni bonga nagau salikona penanda bisara ke di patunan nang ipangurran derandean ke di pabendan ni kapemalaran susi te loto temo inde kulla di pemarasan kurre sumanga ana to alugo mellaw langi isabak to dingi parayanna sangka loson di batara iya alugo manda di pentiongan ni sangka abintin di pelalundun ni alugo masero pindan sangka mabase bana di po sulo ilalan di po biak kalambanan daw tetup kabana lipo sanda kalua kurre sumanga ana to patutungan biak sabak parayan na to si kalapaten danan maklana-lana kurre sumanga ana kumbungan salok sabak parayan na to sang petayanan kurre sumanga ana surak madatu sabak parayan na luntara makaraeng na kapenomban kurre sumanga na tumangka di dulu tekken sabak parayan na tumaempun di turo takba totang untan dai boyo totang unisan mata ka lurik ke lusau lago matallo matampu umparorak aluk masero pindan umpatumasin sangka mabasebana kurre sumanga na ma di kamatasak sabak parayan na ampu lembang makaraeng
Kurre sumanga na matua induk sabak parayan na banu karurungan. Kurre sumanga na to di po barana kalando sabak parayan na to di po lambak paonganan. Kurre sumanga na tau kamban sabak parayan na bulos si panapi. Kurre sumanga na to meta adung kaluai sabak parayan na to mela alang kambunoi. Kurre sumanga na to si kambi tokon na tondok sabak parayan na to si saladan pebose na pangleon. Kurre sumanga na to manarang untananan tuan rondon sabak parayan na to pande usapan batu melolin. Kurre sumanga na kapaisanan sabak parayan na kamanarangan. Kurre sumanga na panta anakan lolo sabak parayan na pasikolan di gente. Hinan dilan dolalan ni dilang kapak taunan ni undaka paisan untuntun kamanarangan annalangan duka tak binna kapaisanan pada kendek buana kamanarangan. Kurre sumanga na to si kambi pedang pito tiang sabak parayan na to si saladan tambak tolakang. Kurre sumanga na tutun na lalang sabak parayan na bombang parayon. Kurre sumanga na maklemba kalando sabak parayan na makarandang kalua. Kurre sumanga na maklambanan tasik sabak parayan na maorongan tama tasik kalua minang alambe. Kurre sumanga na to dio randan na langit sabak parayan na palilean duran. Kurre sumanga na uran di langit sabak parayan na tanah takto palulungan. Kurre sumanga na umama kambu na lumuk sabak parayan na panompok doke-dokean. Kurre sumanga na pare tallu bulin na sabak parayan na kata tallu weteng na. Kurre sumanga na patukumak dandan sabak parayan na pokok sielongan. Kurre sumanga na palangkana paklak sabak parayan na daenan tipas saretuka. Kurre sumanga na kadong mabarasan sabak parayan na andua lepo. Kurre sumanga na inde doke matadi sabak parayan na salak biina pangleon. Kurre sumanga na to na palondong na sabak parayan na sundi di tampai to na. Kurre sumanga na kandaure mauli sabak parayan na dudungan di salombe. Kurre sumanga na matang matelu bina sabak parayan na darat taun norong. Kurre sumanga na inde senda na to dingi sabak parayan na inde kayu mentang keanan. Kurre sumanga na tedong mak bulu aluk sabak parayan na karak bau masong go bisara. Kurre sumanga na dedikan palungan sabak parayan na bonde matua. Kurre sumanga na kanu pudiaru sabak parayan na kurre san manuk. Kurre sumanga na pakandian nasu sabak parayan na pakandian sese. Kurre sumanga na barang ngapa sandau mbak na sabak parayan na karisak sandaya na. Kusana tamanasang motoki di ko barang ngapa sandau mbak na layatulan nalukan tongta layatulan nalubang la mintu sabak apara lu di kure sumanga sedangkan sese na di kure sumanga. Tapi sa araw ke muire badini buni nang paralo di kure sumang. Kasama edu kami sa ato tu una ana te kabe malaran dini mengkilala ko masih patu di kure sumang tu mintu. Ako may mintu mo kukure sumanga pantan ku pole paraya. Delan na mintu na pasak ke buang ara pakato kapenomban. Tontong na buluan barra ana baku kinande lakotoma raputalang angga toma kapunan nao.
na palimbo daw tangan atong konan na patasigi daw pali sunna sungan pa kalandoan sangka manda ami pelisun na pala ami paribombong na taru laku sampa mo ang gamairi laku sapan sakka sayanna kumua anna sampa daw tangan atong konan anna tontong oti sapan daw palisun na esungan den no pa anna sampa allulolona anna tisapan na apa taunin na kumua den no pa anna sampa lolo tau anna tisapan semberan lotong ulu daw te tangan atong konan daw palisun na esungan pa kalanduan kumua den no pa anna sampa lolo tananan anna tisapan lolo patuan den no pa anna sampa kapaisanan anna tisapan kamanarangan den no pa anna sampa kamasakke-sakkean anna tisapan kamadarindingan angga tomer raputallang tang penelakan tang pesanisian si indo kapemalaran si ambe pangurrandean derra katang la dipasampak tang la disapan daw tangan atong konan kemudian nopa ami tontong masak kemairi madarinding masolanasan tang penelakan tang pesanisian si indo kapemalaran angga pangurrandean pala sulit na aduka amang kalioto tibalik ma apong kaparompong kumua laten na alako angga tomer raputallang apakalima to ma kapunan nao belanday ng tempon panini eta kaanan turang todolota ke di pabendan ni kapemalaran ke di patunan ng ipangurrandean pakaparaka ke di tiro sulay surak manatu ke di saile tuara ilun tarak makaraeng na to kapenombanta kumua ke si indo ki kapemalaran ke si ambe ki pangurrandean anna den paduka ate may kasialaran tempon panini eta inang dirahi mo kumua ya di eto nadolona ke latama ki kapemalaran nang mekutan ang gutomina kumata siya maro kakasialaran yan madin pa kasuli siya po komidol ya yan nalang surah manatu susidu ka mga siya to nako po ay semakaran nako yan milang pabendan kaparanuan pada sari saya kali dulu yang nang siya mo tu kasialaran ko pataru kumua den ni mani tomer raputallang angga toma kapunan nao umpo kadake usabu tang melo-melo den ni mani tomer raputallang angga toma kapunan nao umpo kadake sang dadianna usabu tang melo-melo sang petonian den ni mani tomer raputallang tang meka indo tang meka ambe tang meka rara tang meka buku den ni mani tomer raputallang umberu susuk katonan padang umbe edo katonan kasial larang den ni mani tomer raputallang urro mo kububun di rompo bulaan usenggong balatana turunan di romponane tangkarawan kumua den ni mani tomer raputallang umpatupe inaanna sang petonianna den ni mani tomer raputallang si serubi iti si rumbe takia den ni mani aluk si kumpangan den ni mani alugo rampe matallo kumpang aroko matampu den ni mani alugo rampe matampu kumpang tamaga rampe matallo kumua sang sabu mani aluk pakundun batu ilan tetang ngana kaparanduan sang kamu mani sangka patan den waka ilan pali sunna te pangurrandean si lele la di buuk burun pantang la di lambo pambayan paala apa tangala narandan ki duka pekutan alondong tang na bibiring ki beosik pintian kala gumua umba warato pasar ring nenek sola to pasara patodolota tang la di pa lepo naman ang ngabanua tang la di tanang ni boko apabelan na sura manatu duka umpama siyang sambui luntara makaraeng na to kapenombanta umpama bumbaw luhangan ni kumua la di bainan roko rian malabi na buang Yesus Kristus datu juru salama belan namang kamo di kaatusungaana dao buntu Golgota di patibollo rarana iya mo di gente laum basay suruki masolanasang angga tomer raputallang makalima toma kapunan nao ammi sula duka masero pindan ti balik mabusa sa lempang tang pendelakan tang pesanisian la si indo te kapemalaran la si ambe te pangurrandean ke pantan ki mangakukumba mangmole tanda tinar
Kusanga susito lako kita salansang lapantan ki atontong unando kamamasyan na pangmatua kagarisan kasalan belang naladir gi kana saladan dan teme di sanga katang palambiran. Yan nala susito lalangan mo ki mga kadatongan lain de ki mga tundumaleso kamu mintu to meraputan lang kumua masyang sambu rakala susito sindo kapeng katabaran ta sinele me kayo pisampa ta lenari manasa oh. Pak Pendeta ko mangamuk itu ke masyang ngomongin ada 4 tahun stubiring sapa mangkamuki me kayo langan pematu belana masur mo tingayo pokokna to meraputan lang masaraka mo kanan kairina angga to makapunan nao manda uriatan non pasak kenapuang bintin usalembe talikuran rapak-rapak to kabenom banta paka para kasih indo mo kapeng katobaran belan na di pamanasa mo kagarisan kasalan ilan puang Yesus Kristus datu Jerusalem lating katedo kuminderan dan dipuduk kula kagambaya karambau minde buah kantong kak dililaku lalangan mo silaw eran aluku maseropin dan sangka mabase bana la umbil lebe luaki kabutuan na inde tedong kadolokan na inde kanae paka para kamin tu angge maritik sakka sayan nama solanasan undungan na kita torotolino si turu surah madatu si panglola luntara makaraeng na takapedong bantang. Jadi ini teologi penciptaan dan tentu kita melihat ke dalam Alkitab. Kumua masih yang sambu ilan surah madatu ilan luntara makaraeng na takapedong banta iya tonna ti pamulan na kaanan ti parumpok na buang matua ungkombong langit kalua untampa mintu angga mairiti apa tang tibori pa ia lino tang kombong pa sakka sayanna misa pa tasik pidunan ka lili pa mas solanasan sumayo pa penanna puang matua dauna lu tooy mga kadatongan mi puang matua sumuma tundu maleso mi kapenomban umpatuka painan na umpasolo pa abatengan kumua melo kideni tu masiyang na pasisarak ki tu malilin na masiyang dadi misus ito na sangay ni allo tu masiyang na gente i bongi tu malilin makaren mi sa melandi iya mo allo bunga makadaw mi pong matua kumua laden tu langi daw na lu anna ti palumbang tu bata ti temi langi ito palulungan ti palumbang ami batara kalua makarin mi siya melandi iya mo allo mak pendua mak kadomi pong matua kumua melo ke mak misay rokko misa inan tu mintu uway na sambo langi na payan duka tu kapadangan dadi mi susito ti sapan mi tasik kalua ti bori mi minangalambe anna ti bori duka kapadangan na ti ampak rante kalua membuntu menna lombok tipas saregay makada papuang matua kumua ya tu kapadangan na launtuan riu si turu mintu aganna pakaparaka mintu tananan kelise sia membua pantan si turu aganna si panglola pasiruan dah di misus itu kombong nasang mo tumintu tananan tae mo pak derupan na takatikin lang pantarisan bulan makaron mi siya melambi iya mo allo maapit talo makadaw mi pong matua kumua laden tu apa parang adaw langit laun naranga allo siya naranga bongi na kombo mi tu matan na allo na takko mi tu bulan angga binto entasan makarin mi siya melambi iya mo allo makten na maka daw mi pong matua kumua la din tu ke penaan na pakaparaka la umbi to kelanto tangaway diong tasik kalua diong minangalambe angga bale situru mintu aganna solanasan
di kombong tu mintu balik allo mak pen lima mak kada buang matua kumua la dentu metia na daulangi angga olok-olok di gente manuk-manuk si sayon dawatan maka remi semelambi ia mo allo mak pen na lambi mi tandan nalu na nadete mi kulla kasih dolokan na makada mi pong matua kumua ladin tu kepenana mintu olo-olo marira sia patuan si turu mintu agan dadi mi masolana sang takko mi ang gamairi ya duka mo nani dadi nenek na tedong todolo kapuangan na inde kanai tangala mi kutana londong miki tangala pusa mo paaba tengan takumua umbara kabutuan na tia para kadolokan na nene napo nene todolo kapuangan na inde tedong mak bulualuk paka para kabay mak kulit pindan angga di gente temai kepenan na pelan na buang matua kombong ito allo angina untakoy tokulla pura di pelendo maka da mo buang matua kumua la melo ke tampak ita rodolino kombong rumen de tau mata na kombong mitubong mula tau na tampa mitubong tumbo tolino Adam sola Hawa pak gantianan na tiranduk tengko duka rampanan kapak di gente kasoti si tamben iya aluk masero pindan sangka mabasebana to manarang aduka nenek ta ilan lili ina lepongan bulan pande to dolota ilan gonting na matar kallo untanan talang ada di puada sangka di po sangka tontong dito e ulang na di kalungkung perenden na susi ter lo totemo inde kulla di pa marasan nenne di pasi laueran di pasi lente pelala kumua ya motetu misa mandat berbudaya dari Tuhan kepada leluhur kita tu tontong ta pananta jadi tanga pusa mo borongna kumua umbara siumpuna belan nai nang siumpu duka ilan sulamadatu belan nama siang sambu moduka kabu tuan na inde nenek na tedong kadolokan na inde todolo kapuangan na kanai paka paraka pengkarontosan na kumua belan na inangaya mo digente mak kalolokan na besuru di angkaran langan puang matua tedaw puang talusang buaban na laku rekenan ni mo kasugiran na anggato merrabutalang dio kalena tetedong saba aku tole pa ladime deni mengkilala kumua sitongan nagan na boleh jo kaleta na di kilalai dio te kalena tetedong yang moto na ia di angkaran pemal perenden na tetedong susi riti bulan na tomer raputal kale ke na tetedong tento pontolola na tomer raputal illo na tetedong maagello patoko na tomer raputal penana tetedong susi to kalimbuang boba na tomerra putal bisa balusui sinna na po balusu angga tomerra putal lilana tetedong tento gayang tibuak na tomerra putal kasubena tetedong tento pantutukan bulan na tomerra putal matan na tetedong tento koton bulan na tomerra putal tanduko na tetedong tento suke bulan na tomerra putal talingan na tetedong maaraeng doti langi ina tomerra putal kalungkung na tetedong sora pindan na tomerra putal guntu na tetedong maerang nalang na poerang tomerra putal bulun na tetedong tento darun bulan na tomerra putal kapu baka palisun na baka na tomerra putal kutun na tetedong batan bulan na tomerra putal lise na tetedong bubuk bulan na tomerra putal
Rarana te dong tento kaseda. Napo kaseda to merraputal. Pio bambanti kolikina. Napo pio to merraputal. Kombongo pamuntu atena. Pamuntunna tetelo. Pamuntunna to merraputal. Sepu sulanga tumabangana. Napo sepu to merraputal. Susi sangeran balangna. Napo sangeran to merraputal. Taina te dongo sumbung sarita saritanna tomer raputal. Pollo na te dongo purusan sepu na po sepu tomer raputal. Iko na te dongo tekken bulan na tomer raputal. May sundun kasugiran na tomer raputal lang. Ku reken-rekenan ni, ku bilang-bilangan ni dio kalina tetedong. Kumua makamban pimani tangan alambi randan di pudukku. Manimpa pimani tangan adete buakan tongka di lilaku tangan di pasalian rinding tangan di paleko namanang. Ladi pamanda maduka atau pangando di pabintin motopas sambayangan kumua. Anna puang matua moradaw may tangan alangi kalua. Laung pasundun nilangan lolokona. Laung paupu ilangan pendaunan. Den no pa pemala na kombongan sallo angga tosang petayanan di gente to kombong kumararak to merraputal lang to makapunan nao tung kasangan na tang pendelakan tang pes sanisian dio pentirona puang matua laku gua mo laku kali nanti terong laten mo mapau lako tondon to batang nate kanai tang lamuban mo diong madiong bateng tang lamukang kanan mo rosoinaya paka para katang lana potiramban mo bulu saratumu tangala na potike ken mo ado sariummu ke di palamban ni ko basi mataran belam na inang tempon na nenekmu inang ka nang turan todolomu inang ada na nenekmu inang ada na neneki inang sangka todolomu tu diang karan pemala ke di babendan ni kaparanuan di panudan nang pangur rande-randean susi diong teal loto temo yong te kulla di pemarasan kurre sumanga nalangan puang di matua sampah toding parayan narik keto kapinum banta. Amin. Susi moto tu launa tema sombatedong ku manata lantian lo tu temo no pak na torro paria unisen pantaranak torro pasake lo komintu to merraputal belan nambai la di doki tetedong dari laku papandan ni bang mo dako paku sorong isu lo tondok na panata isi tulu kabesan lan tetam. Oke, demikianlah Mas Somba Tedong sudah selesai dilaksanakan atau berdoa. Mas Somba atau berdoa sama harus ya, mengimbau. Jadi seekor kerbau ini akan ditombak dengan tombak atau doke. Nah, oke, jadi kita akan saksikan pertombakan akan segera dilaksanakan. Kita harus menjauh karena kalau tidak kita akan terhempas. Tapi terlapuk ini kalau kita dekat-dekat, jauh-jauh sedikit nanti lepas. Bahaya. Ditumbak dengan doke. Takut. Waduh. Tumbang. Nanti isi semua ini bagus.
Nah, rupanya mungkin tombaknya kurang tajam. Terpaksa harus selesaikan dengan parang. Ya, sepertinya tombaknya tidak tajam, tidak pernah diasah kali ya. Jadi harus selesaikan dengan parang saja kali ini. Iya. Iya. Ya sudah ya. Oke guys. Kita tidak bisa terlalu zoom ini karena ini bisa berbahaya buat channel kita kalau kita terlalu tonjolkan ya. Maaf sekali. Belana susi mo to tapalambi ini soalnya nasa jadi kesana dari Karabatumba di tinggal di tempat tuan. Iya. Ya. Rupanya tidak tajam juga pisaunya, jadi harus diselesaikan seperti contoh kerbau pada umumnya, itu ditebas lehernya. Ya, cari timing yang tepat karena kalau salah timing tangan bisa putus. Jadi, kapan kerbaunya tunduk atau bagaimana sangat berbahaya, jadi betul-betul harus menyali. Oke, mau warna nanti ompit. Oke, Herman Datuan ini kalau rembon kali dua. Nah, saya sudah. Ya belana mang kami di Pak Kote tidak. Ngambang mula ke Bibano, aku kata dari mana. Mulai zoom kayo. Babatok. Jadi keluarga sudah semakin berdatangan. Oke, baik. Oke, baik. Bagaimana bosku? Bagaimana Kareba? Tuhan, Kareba Melo. Tinggal di sini Kareba kah? Melo. Di mana tinggal? Saya Ya. dari Kalimantan. Oh, dari Pontianak. Kalimantan. Tapi Kalimantan apa? Kalimantan Barat. Barat. Pontianak. Oh. Puji Tuhan Iya. boleh diberikan berkat luar biasa. Hari ini Oke, baik. acara Mengrara. Marara Pamponan atau acara syukur atas selesainya dibangun tongkonan rumah adat. Ya, jadi ini rumah adat ini selesai dibangun dengan baik, tentunya karena kerjasama yang baik semua rumpun keluarga hingga rumah ini selesai dibangun. Ya, karena rumah tongkonan adalah rumah keluarga besar. Jadi semua rumpun keluarga besar memiliki tongkonan ini. Jadi pada saat dibangun didukung oleh semua keluarga, baik dalam pembiayaan, pengerjaan dan sebagainya. Jadi pada saat disyukuri seperti ini,
diresmikan seperti ini, maka semua juga rukun keluarga datang tentunya membawa hewan kurban seperti babi. Natulog na sa mo ba ito? Yan ito lang pati ba ilan pati ito? Si Magi Komi bilang nanti itu kira kamu. Ya rupanya babinya sama dengan kerbau le. Lebih besar itu babi dan kerbau. Le. Lebih besar itu babi dan kerbau. Iya. Harga berapa? Harga berapa ini babi begini besarnya? Di rumah. Hah? Di rumah? Oh di anu sendiri di sini le, dipelihara. Ada lebih besar juga. Di mana itu bos? Ini di Rembon, di Sarapeang, Lembang Sarapeang. Sarapeang. Hah? Sarapeang. Iya, Sarapeang. Nah, jadi babinya ini besar sekali. Sama besar dengan kerbau, cuma kakinya pendek ya. Kalau kerbau kakinya pendek. Oke guys ya. Ya jadi mungkin kita jeda dulu ini karena kita harus pisahkan acara yang tadi, acara pemotongan ini. Karena kalau misalnya kita bermasalah karena darah ini ya kita bisa kehilangan sebuah video kalau tidak dipisahkan. Jadi sangat rawan ini ya. Sangat rawan untuk channel-channel. Oke baik, dan kita jeda sebentar, kita ganti linknya lagi ya.